Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-kunċert A Symphony to the Jungle se jkun qed iżewweġ il-mużika rock tal-grupp Guns N' Roses mal-ħoss uniku tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Teatru Malta se jkunu qed itellaw The Best European Show, produzzjoni li qed iddur madwar l-Ewropa u li talwaqt imissa tasal Malta. Waqt l-attività l-ikel tal-Inkwiżitur, kultura kulinari sofistikata, l-istoriku tal-ikel Noel Buttigieg se jkun qed jagħti taħdita dwar il-kċina tal-Inkwiżizzjoni u riflessjonijiet dwar din l-istituzzjoni. Il-programm għal Sfin Days 2024 organizzat minn Sfin Malta se jkun imżewwa b'żewġ spettakli b'koreografiji ta' Mauro Bigonzetti u Ambra Senatore.